Icigĩrĩra cia ũhanya mwena wa Ũtegi kaunti-inĩ ya Siaya cikoragwo na mĩhang'o kwa ũingĩ kuumana na biashara ya wendia wa thamaki ũrĩa ũgucagĩrĩria andũ aingĩ o rũcinĩ. The only problem we are facing now is an economic crisis where the price of the fuel is up. Tunatumia hii mafuta kabisa tukienda kuvua, alafu unajua bei imepanda kabisa. Samaki pia imekuwa kidogo, tukizidi kupanda pia tunakamatwa. No rĩu arĩa marutagira biashara ciao haha maracũrania kũrĩa makwambĩrĩria kuona ũtegi wa thamaki nĩ ta wambĩtie kũrũgama nĩ ũndũ wa kuongerereka kwa thogora wa maguta. Mimi napika chakula, wateja pia hakuna juu vitu ziko juu. Sasa tunaumia, watoto pia wanafukuzwa shule. Sasa hakuna vile tunaweza kujisaidia. Bei ya mafuta iko juu, hatuwezi hata kufanya kazi juu. Sasa mafuta na imepanda, ukimwambia abiria tuende Usenge hata na 100 atoi juu mafuta imepanda. Ukichukua 50 bob hata ile kurudisha ile mafuta yenye ulichapa kwa nduthi haipatikani baba. Atwarithia a nduthi na ahũri biashara angĩ ta endia a mĩkawa nĩ gatagatĩ ka arĩa maritũhĩirwo nĩ kuongerereka kwa thogora wa maguta tondũ ategi a thamaki nĩo makoragwo mehokete. Sisi ni watu wa bodaboda na tunategemea sana baharini, so vile bei imepanda tunaumia cause hiyo mafuta ndiye tunatumia, wanatumia wakienda kuleta samaki. Sasa vile imepanda hatuna namna yoyote, na vile vile unajua samaki ikiwa haiko sisi pia hatupati kazi cause tunategemea watu wa baharini walete samaki alafu tuwapelekee huko juu. Marodia thirikari ĩngĩhota ĩmahorohie mũrigo ũyũ nĩguo mĩhang'o yao ĩtige kũgucio nĩ thogora ũrĩ igũrũ wa maguta. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Wanjirũ wa Thuku.